Neyin tappık? Алтарын. Тапсырый керек фрагмент. Разложили печать Жирова. Ya ötken oyunda bilmem stream buldu mu yok mu? Bulmadı. Bilmiyorum işte bulmadı. Ben bilmiyorum koysa oranda biz anda tutalып kaldık. No biz bunda Мен Райлыға бұл шадырым соңғы вақытым. biz bunda stream sızgıma ilfatta oynap aldık özlük. Özlük. А сен стримнен башладың мı нейін уже? Barlakaşı saytık aya. Ben saytık sonra kaldı. İyi başkanlar stream. Memleketten buraya patıra kalıp abi. А я был мельницыны аэродинамикс, конечно. Субханала. Ne? Мельницадан. Hmm. Мужчина. O metal olan koyan düştü mü ya? Tam ne man tızıdı kızma? Ничего? Ne bu стенаны? А, ну мен... Сен білем ұяғына түскенейміш. Яны Muhtemelen көзіп көріп көрмейсің. Сен кеткендемсің оны ясың. İpi pişirgende yasalım. Короче, yasalım. Burada Karleva'nın neyine stream sığına varlık bakalım. Utansın. Baksa bizden ilfatından neyim taptı. Güzelin taptı. Karleva'nın. Uzgan oyun vaktinde ben karaboldan şuna vardım. Karleva'nın spağın uğruna. Эгіз мен тағын будешь путешествияға жібергіз. А, точно. Біз Корабль Целеющий. Тлеющий рядом савар включен. Да, әлемде погованный третий раз салады. Ну, бізге әр ой керек şu тлеющий гробницадан запечатанный бақшаға барам. Ну, анда... Мен білем, конечно, не буде погоды да барасың келмей бересің. Ну, бір жақтан шундый погодада барсам, сен келіп жеткенше ана яқты погода болады. Ну,
Аяқ погода белән барсаң. Ну, килеп җитәсең егин нормаль погода. А була китсәң теге нормальный погода белән син килеп җитәсең, начар погода ошаларга мөмкин. Аренда келіп жеткәч инде ул не страшно. У меня уже изменник все. Сюда киттем. Анда равниналы бик не теге анда монстр нелер. Анда барсаң үләргә можно. Ну, анда теге комарлар анда. Давайте мне тогда тизгене порталны куям да и все. И так не получится. Ну и син кибер мув ясый аласың какой-то такой вот. Бик хорошо. Анда бик көп что ли комар бар? Ну, не дай говорить, обычный равнин. Ну, равнина просто. Тут башня равнина находится. Сейчас, скорее всего, я сразу предположу, что равнина была. Вот анда теге пулинглар, тамарлар, танар. Билетный договор. Benim Şimdi Koya gittin hiç sarıp gelmek da. Я уж цыплят не буду. Щелин так не ну пшакнул. комарлары бар. Бик мощный что ли? Шоңқарлык. Синюю броня белән Бітті. тип ашамасам yine bir udardan çıkıp olur. Может, из меня будем жерге жібересіз, где анда монстр бар. Говорим как.
Ну, икенче не создавать студию. Корабль сапторский играет. Ну, аля никому не играешь. Стоянда. Ты гробница ворот шум, да? Надо равниндан кетерге керек бұл. Оған сәл Ланнистер шықты. Онда залтып та жіберіп қалады. Kuş черный металлның нәрсе белән переплавить итәләр. Доменная печь içinde аны өрөтәләр. Нәрсе белән? Доменная печь içinde. Benim balına kime жиған еді мұнда? Бара берме? Шано? Балына. Алма? Бал. Бал. Әйе. Мен Жеп бітілмегенсің, құйылып болған шында. Жеп болды. Да, әйтем, екінші тақпа жесаң, ала өтірді ме? Яра. Йолдыз құйылып болған. Да ё-моё. Türelerin yine türeler. Öpürseler Bakalım. bilme.
О. О. Выжил. Или нет? Ну что ж. А мельницаны ничке сарга? Айты. Аны сарчын темір падақлар керек. Стол ремесленник янда булырга тиеш ул. 30 агач, 20 таш. Не. Вот. Ифат, сен мен толығым шеп қошты, ё-моё. Эй. Эсте? Нема Алма соны? пачка. Сима бола шибилерин орын шеп қошты. Айттым сен серлерлер мепшілік деп. Ишік ашылмай. Эй, Ройль, анан не? Менің шибилерлер тиме. Орын шеп қошты, Ифат. Қарайым ишік ашылмай. Аға солыр ашылған, мен орын шеп барлар екен. О, Және, бьет он в тактыл. мен ор просто телепортировался сой идип белер бір луна кешуруңа. Әлін кемелерін... Оф. Что ли договорился? Грипп идет. Ты мне что-то план не увидел? Әлі... Меппес. Менің, короче, бүтін шебейім... Орын Ну, сенің емірғаларың бар көреш? шеп қошты бар. Ол жоңырып қанар еткен әрі сауырға бейш. Жин сандықта yok mu sen? Yok. Не, Аниксин что я сама нам. Söyleme sanıpta. Чтобы у меня Сейчас берелим. Золото. Сейчас берелим икені. Да, Ики ол бар. бар олар мені. Мұнда салып қойғандар да бар. Просто қалмады мұнда, іште біреу де қалмады. Ары қалмады, жұмыртқа атты мені қолды вот. Шибиял барлай, ол шибиял тоже все. Екі жұмыртқа қолды мұнда. Мында, кстати, соğan тұртқан едім. Üstte şakan şey koşmanı tutar. Uf. Bir, iki, üç, dört, beş. Yemek basıp koymuş gibi. Нам ikisini alıp varacağım.
Сибирь, ты что мне, конкретно интересно. Майнкрафтта шекілі двойны қапқасы кіріп қоймынға, все қошасын ұрсын. Именно двойной трах. Сзади, Гулюков. А мен интернетті да көшірдім неге? 5,4 ГГц ма? Әсәлгі сен угіліні древесінен тықтың, әпе тықнадың. Бұл қалған просто кеше күннен. Ана сен EP шырған емей. Шунан берілді. Шуан ашу өтті. Яқшы уже. Онында егірме, ешмен мұқа. Мен аны алдым, яра, Не ра? Мен тут. Ладно. я с утром пока что не. Эпи. Окей. Бізге Хванинский как сен? Дегенде бар уже. Сара керек. Ну, фрагментлар тауып іздері керек. Ошыруға. Біз пещераларын теге, әлемі руиналарын бітірген. Болды. Вот, анда әлі не? Черное ядро алып было, вот. Машина для переработки эйтеры. Вот, что мне зарабатывал. Что ядро там? Қая қойырға әпені қазір. Ішке? Или сен не пішірдің дейсің? Жаздым уже. Ну... Желудок деген не бар ғой, шында қоясың. Ага, надо. Может, қазанына саласың? Колбаски очень. Рахаттанып жүресің. Колбаски. Ой, яйнша клеш мында. Aa! Суралар, қанны суралар. Ультраға, ультра. О. Менің. Сіздің өткен бәйрем білін. Şimdi. Bak da utmadı o. Tamam 2 gün baracak. Merhamet. Yönde şurada yok. Рахмет. О, ничего себе мында. Kurban böyle ama 3 gün bara.
окаменевшие костлардан почти целый скелет жил он. Бу багая шилетен шул ягына пеширип куламан нилегине. Түгө стойкада гана. Анда әлемде теміршілер сатылған. Ямын неше тірегіне броня, неше мында нешетіне. Насыщение. Должен. Насыщенная территория. О! Пустынная стоит. Авантус какой-то. Так нормально. Я пішла сині рой. Шоғыр максит ал. Рахмет. Так. Куда я хотел бы? Сен теге не янда? Королева янда? Ну да. Егіз мен теге корабльна пойтымна. Может. Ну, так, терять. У меня просто шлерге бір нәрсе де yok. Можешь шул корабльна параға неге башня. Вообще круто было нам. Запечатная башня ғана. А? Андары біз шунда алдыта. А? Өтірмелер ме? Ну, сен просто тезіне портал қой да. Кит. Ярар. Тезгіне портал қоям тогда. Так. Мягкая ткань. Ту. Менде бар ул. Теге неден түші, еме? Нашеден че? Теге бабайлан түші. Мен ана таптым білесің ме қоян? Қоян? Череп ішінден, череп. Андегі бар іш, окаменевшая кость. Мен таптым... Не, біз тапқан ребра, а онда вообще ребрасы да бар, бошы да бар, череп. Вот, шуның жанына келген ем. Шықты Хугин, айтты, ломайте меня полностью, дай, короче, вообще. Вот. Черепні ватып кірдім, ішінде мягкая ткань. Шүпірақ мұсың, или бір әне? Ол шүпірақ мы деймін? Ну, мем ты новый предмет ты почему это шутка мягкая ткань, которая сильно легкая. Да, ну вот обжьем. Манан.
хәл? Ой-ой, визжимерлік түсті. О, анда текстуры вообще ленчик наложился. UV развертка bilan проблема. Вещь bütün текстурасы растянулись. Heks gittim min tagında. Bakın oldu. Çevikli güzelse. Начнем. Запечатан. Да. А мындайка запечатанная башня. Ближайший набор. Не мысль. Ближайший. Да. Сами внимательно используйте. Ошарга темишкалар алганда. Ипилер Мен анда. бар инде. Мен бір ипи, бір колбаска, һәм бір луковый. Бір суп. Күбрәк ясалмызмы? Луковый суп. Мен траха дүрт кенә. Татарга керек колбаса өчен. Луковый суп өчен лук кына керек. Суган гына. Менің юк. Мен суган юк, мен аны утыртып бетердем биш. Мен утырттым инде бераз семена, конечно. Мен мында зато приготовленное мясо. Быкаящего икал. А у нас приготовленная курятина. Енді мен тезгіне барамыш анда. Ема іш таған аутса әпи бар. Таған аутса... Кстати, бу мост, бу күпер, атылган күпер каядыр күрсәтә микән? На что-то указывает микән? Таған аутта не бар. Bilmiyorum. Тауық һәм ике... Не... Оленина. Играла сильнее yapmıyorsun. Жо? Я вот прям... Нигу? А? Нигу? No, она bir tügen ne öğrenince bu. Bakalar Ай, блин, ядро. Мен kalmadım iş. Факел с магическим огоньком мı? Ана Да. біреу генә керек еш. Бір генә древесин. магический огонь оружия, не? Дофига дегендай. Бесплатный источник света. Мен не таптым? Грипп йодунов, сен тапқан бар ең? Ne? Грипп йодунов таптым, сен тапқан бар ма? Сары шындай.
Ulan Ha, şu. var. Da? İsmini aytmadın? Seriöz? Sonra gümbe topkan mı? Вроде тапқан емес келді. Менің сандықта бір болды еш. Бет ничего болды там. Yok aytmadın de. Şimdi etmedi. Ne? Семья бірге тоқтамасам жаңа. Yok men bugün attan. Da ito toptum da. Между прочим, что-то в игре екен ол. 30 штук жидым уже. Вообще бірде көрмеген едім, а вдруг сразу 30 штук жидым. Hazır ben yazı bir sortlayın kavam da gittim. Что бағана... А, сен бұл көпірін айтасың, что ли? Вот не бас... Жанындағы көпір именно вот... Білмеймін ана қаясың. Ну, анан дедір көпір, короче, батылған. Ай. Сен жанында қоядар тоже бар ғой енді, да. Ай, да. А, сен изучить мәмі санда бір лут жоқ му? Көрмәдім, білмеймін. Түсіне меніп қараған едім. Quella che пьяха. Клещ, точнее. Все gittim ben. Давай. Ол жерден бітсін. Бля көрме, анда сен как-никак сандық алып барасың. Сен аның артынан придется бар ғой. Ана металла өзіңнің анда бар сандық. Ай, корабльді. Sandık koyayım mı? Ben bir almadım drevesini. Сандық қойым. Сандық Bak қоймақшы. kaldırayım. Biliyorum ne şeydesin. Sandık barayım. Sandıkta karabilde şimdi. Корабль ішіне сандық қой бұл ма? Yok. Karabil içindeki sandık konu. Айы. Ondan bir ne? Tamam. Сундук Хильдир. Hem оловянная руда. Там да сияйнду. Не глаз Грейтфорд посаймай. Сен тошасын. В смысле, портал жым, да? Сен инвентарда орын жетмей ме? А? Инвентарда орын жетмей, что ли? Жде. Ну, что она бар?
Портал кыра урын бардыр иш. Бар. Мында трэш портал. Так. Ну сяга теге башның янында кыйра керек була порталны. А, кстати, ул порталны, хотя он полсын. Мен карап. Еш, блин, жыл бір. Өзім порталыңызды өріп мынақа оқытын адам. Тегенде бар. Тегенде. Yazan bu. Var mı kорабль? Я расту тәмин корабльна. Тогда. Живи. Меня припарковал. Не так. Өтіп бара, түшіп. Яра. Анда просто сен аны сөйте башасаң сандық болтып кетмесін енді. Ол болмас шет. Mindim ben. Oldu. Сен шықты ма? İyi. Бро. Ау, белеп ұзақтылау ұсты мен вообще. Бодырс бар мısın? Hı? Yok, Бодырс бар мısın? bitti biraz buluruz. Şu an konuşuktayım. Ve sonra gün bu da bitti mi senin? Sonra günde. Grip yiyordun değil mi sen? İyi. Hanım var ya. Var. Корабль швелек некоторых. Прикинь, ватылған тігіні. Ne? Сандық. Мен кірдім аванпостқа. Тігілерінің сандығы ватылған. Мен просто алдым экстрактор двергов. Оларны қинамыш, немеше. Лучка двергов? Aşağı kорабль batывасы менің. Ne? Кімдер қайнаймай ма? Hı? Бір кім қайнамаймыз? Yok, қойнамай. А может, Волны волны высокие, наверное, да? Волны ақырысы.
Ящик метко навернуть. Ничего не вернемся. Аны правой кнопку bilan udalaytdimi? М? Да, я лучше удалить там, блин. Нельзя. А сен шул нені удалайттыңбы? Мына мына. Да. М, Ну вот на шунда Уже өзің это было. вы шунда просто любой метка. Запечатанная башня тебе запустит. А она можно будет вернуть не по 5 порталов нам. Ой, я именно корабль в аталах меня волновар, блин. Я туда бас трель, пожалуйста. Нихуя метка. Я попробую сундук. Подожди. Придумал. Ух ты. Ну, сундук. Заходим. Басып тұрмасаңда ба? Ой, патталасам, не берілі. Наха корабль ишелсе нәрсе була инде. Батып үлем шунда. Да, равнина кетті. Вот он жанынан лучше бар ма? Түгі на расстоянии бар. Потому что онда комарлар шығып шаншырге могут. Да, она кроме парами парни. На меня охотятся. Да ну. Да, все. Неше біттімі охот. Нет, Настя. на меня охотятся. Быть А. походу. А сен неде түгілмі? Не де. Океанда түгілмі? Yok. Все, меня покинул инде давным-давно. Черный лес как киттем. Почти алтылы шыгыра градын саны көп көде бүйті. Ана онда önde oturdu. Royal'na. На вас охота деп шықса, это значит, сейчас бурлер нападать. Меня нападать. Кişiler bu. Olmadı şu. Başta minarı. Сказал метка чупа, конечно. Черный лес как или жеттім мен. Разумничlerге. Yarıma kорабльni tizitib olsam, press. Обязательно.
Совсем Yorulur. alalım. Gerek kan. Hazır giden. Yartısı gına hava. Yartı kapası. Бренди безопасный урынга іліп алсаң, Aşağıdan ilespedin de o безопасный. анда теге навас обходы yok mu? Yok. Şunda аккуратно ана. Ой. Починить. Да, в принципе, пояснайын ушул верстакын. Алтыч белән сулып алат біз сразу. Ну, не верстак ал. Gördünüz mü ветер ничек барылды? Anladım. Енді купалын изучать дейм ой фатык. Ну, қарап орадым. Анда сондық болын әлі мұзан. Көрмәдім. Kesinlikle. Hemen de met. Ana dilinde troll. Koyanı da olsun ben. Benim еще koştanısı şu anda. Нәрсе? Aga benim еще koştanısı şu anda. Мрамор. Черный мрамор. Böyle gerek mi? Yok mu? Ну да. Чем больше, Подожди. тем лучше. Опа! А, моя вещь. Özümden yetmişim. Portal. Тем. Ойлаған мı? Sen. Я маған еще портал. Просто мында как бы количество уровней неудобно. Мен королева yandı. Алтары yandı. Şimdi hatta buna bak. Bunda sandık koygan ipneleri biz. Ассасинадан чаме древесина обычная. Чай обычный, чай необычный, чай. Сосновые чемсон. Цельная древесина, чай. Когда искать это. Bunda troll değildi. Şunun da köşe onun da bileyim.
Sen de hemen öyle karabiyle düzeltip batırıyorsun. Düzeltmeden. Düzeltken indi. Şimdi rol yapıştım. Sen de troll. Hayır. Bir ne? Ay tam bilmeyin. Ben hazır kuma koyunda koyar bak zaten. Bilmem. Yiyildi mi ne? Bu yatak seçip kaldı. Şimdi yakasını yerinde şimdi Seni sağlamlar. я сразу мында портал хуя. Не гуляйся, что ли? Всякий случай. Ладно. Чего ты? Кто там вагонели? Мешают. Вот нас ворали. Ребят, говорили. А, дебатадым. А. Буква А. А сен Ну, мында Миха, иде түгел. Мен әлі үйде түгел, конечно, мында, конечно, отырам. Мында күпме грейпфрут бар. Мында еле бар bu oyunda. Счет алар двухзвездочный 2. Сен бу орындардан эшеркенби Илфат? Ва. Где-то я что инде. У искателя на удивление А еще инде маута процент. броня нормально болгондо тез разваливается экен. А, ульдем инде все. Пипец. Ну хотя бы үйде портал ясынға кетіп бар. Барып. Сейчас ağza егіз портал пока батмады баран. Аны отмайлар. Сен үйде бетіне барып келесің. Ясап қой. Раз, ты садись, отдазма инде. Не, сама. Я қойтып жүйті А букымның тауығы мында жери. Мне кедер суы боша. Bunda heybettiler. А сен не следует сон, что нам надо, сейчас же надо было просто версакуира починить, верстайного трага кетерге. Benim ya никтер anda beylendiler bizler. Уа, однозначно искать. Слушай, потом керек. А? Я сядем. О, бабушка, вообще. Опа, Ильфат утырды. Вы всем хуяли, пожалуйста. Утырды? Паркан. О, Ади Батова, А. Сен қойтманы что ли үйге? Жоқ. Қайттын. Вообще. Не мында. Ройлге айтам. А, Қоя. Портал. Ой, қойын туны керек. Менде қойын туны жоқ. Екеу керек еме.
Koyuntun şu kere gelende. 20 мың сом болды. Чөмен үйде. Benim evlerden balık olmayız. Olsun şu kış. Ала алмаймын деп ойлайсың? Конечно olmuyor onda. Nasıl mümkün şey? Böyle dibel ayırlar. Bunlar. Royal bir koyun odana ne? Top. Bilmiyorum tabi almayayım. Ya balık alsa iyi oynuyor böyle. Такие сырги bulmam. Было, конечно. Так, bir koyun. Bir mi kesir babam? Boldan bu sözümde sevmiyor. Be. Oy. Resimde bolda. Tuttum bir bolda. Не болды. Ага. Железный топор. А benim bronzовıydı. Koyun kişi bakıyorsun mu? Bir штук. Evet. Benim железный topor. İlfat ne kadar baldırın sorsan? Мен бердім. Koyun tını mı? Жоқ. Балтаны. Giderler. Gelme. Tak içtin mi? Ve ya görme ber. Berapa nih? Koy sen portalın. Gidelim. Portalın koy ya. Royal. Al. Royal'sin sen çıkıp gelmem de. Bir otun. Altında mısın? Так. Там подарок. Лещ. Ой, щук. Koy kola portalına. Ben de koyayım mı? Yara. Yazıp koy. Ben otunlardan karışım.
Battı var ahırsı. Hem ne buldu? Ничего себе. Железный топорный yanlış minap gittim. Блеск скрипана. Şu. Ай, блин. Nasıl bilimsin ben? Atı beni tabağım. Neyse. Nerede kalmayacaksın? Tamam, примерно bir şey bakıyor. Gerek. Bir медалканы заряжу қашып жіберіп тұр. Men de şunu yollaş knopkaya basam da men de koşup koyam. Anladın. Yo, kurtka bilen şibir bergeniyim. Kurtka bilen. Ал медалканы шешіп жібердім. Var mı медалка? Балтаны қайтарачақсың сонда? Right efendim. Benim baltanı қайтарачақсың? Hayır. Benim bile çorbayla spor yanlış gitken. Sen не Hem забыл. benim de eğitim. Aldın mı evlerini? Yok ay almadım. Принципиально kıcırıkta da değil. Bunda tege evet niye yerler? Tege tarafına derler. Baba yargılan ya boşmasa. Принципе мында не Gitken. Hayır lan. Buraya bir işlem. принципе мында не ровно жетный жилет. O evlerini aldın da. Kömür mü olmadı evlere. Ne mi öyle?
Яра бу портал хаттарсын, менің манда барасым барады. Bir dakika, tamamdır. Сен жол портал белән кирип китте, черный леска. Каясың, блин. Каясың корабль, потом шундагы портал вот. Торып кит дальше, башняга табы. Башняга хәтле барып җиткәч, шул порталны куеш, атарсың. Шаның, менің манда күп әле. Ядро сортлинга. Ну. Мен пришел за помощью ТГБО, наверное. Лучше вот инда бесполезный портал. Yo, мен анда еще нені алам. Тромны өтрем, һәм бір анда крем ядро сортлинга алырга. Пещераға инде. Крем. Рахмет bu boylar. Zaman şiltегенде. Сен анеговый. Силей, атышқа неге. Мен эверлерин алдым все. Теге бойларына жүгүрүп бардым, алар аны не утелделер. Атман здесь аны. Туманные земли, yok, туманные земли. Пройнды. Ой. Бармай бұл. Да. Mesela bu boylarını uzun almıyor. Yanında туманные земли да көрінмей бір нәрседе. Плохо, очень плохо. Поринды, пор. Опять отмазешься, мой. Делаю ноги. Яблоко. Да. Желге қарағыз, жел. Қарайым. Әзір бола. Yok yani onu. Надо выход, ё-моё. Manglı земледен шығарға керек ме? Или шunun барым mı? Мана земляна лучше щек. Было, конечно, вообще мощно. Мне тоже магия керек. Валым bu Teşekkür ederim. магия. Валым магический посылары bu не bilen kim anlatıyor? Өзімде де магический посох yok.
Ничего, слон екен. Вообще мощный, блядь, думаю. Трофей искатель. Керек ма? Sen men болған орында болмаған едің ма? Қараймын. Болған едің. Болдым. Сонда аванпостын бірге матч иттік. Мен кіріп барғанмында, ма? Әзірлі біз аны заманшылық алып. Аның ішінде қабуш. Бек яқшы болуш райдылымға. Мемниктер равнины кетті. Сен жылға бойынша барасың? Океан бойынша барам қазір. Маған қарсы кетті. Ничего себе, древний корень, кажется, высохший. Ничего себе. Сен тегіне үтпені мұсың? Жей болмады ма жүйткестің? Если Кать-то бутардама, еще получается был бесконечный ресурс, что ли? Уақыттан соң регенерировать етем. Рядом бір жерге экстрактор қоясың да, и все суырып тұрасың сонда бесконечно. Мәресе мә мында екен.
Болмай. Или высох из-за того, что мне надо игрлер белән обставлять башладым. Bekledim. Ул магияны түйшімісің мұны дофига нәрсе келеген ерлерге. Шул магияны просто ашу үшін генә. Аны крафтны ашу үшін. Заключить хотел мандат туманные земли. Анда корабльдан düşmesen Альянске опасно болмайды. Да, сиңа тиюшілер особо yok. Оғанда.
Мында нелер бар екен, тоже ровно 8 орыннан мотор. Туманный землиде бірін көрінді. Вот мен болған Егер анда орын кіріп кетсең, жаңа бәрілес, тоқтап қаласың, но сені бренд таракан алады аша қойды. жоқ, если ол корабльден түссе, тоқтамайша ғана барса нормально бит. Ничего қандай тоқтамасасын, туманный землиде. анда Бірде көрінмейші. Қай барасың, кенде көрінсің. Бәрілесінде қоясың. Корабльден ошай башылар, анда отравлю баталғашын сені тіреді. Вот мен бос тұрған орында сен болмағым, Ильфат? Қай барады. Мында болмағым? Жоқ. Вообще мотор. И туман да почти жоқ бұнда. Басың. И жел де тигіз, скалистый түгіл асау. Мұнда келек күшеніп келге, и мына бүгін бәрілі бақада мұнда отыртыра келек. Балтылы келек қора мұнда. Вау, вообще мұнда мотор. Ой. Что за бабай? Еще не симон, да? Кровавый сгусток. Бұл кімді замашалап қойын келіп шыққан сен бабай мұнда. Жүресі. Бұл... Мұнда тупик. Займен мұнда бардым енді. Деп болады. Сәй дальше бара алмайсың? Демонстрация экрана или не скриншот на экране. Что там, может он объехать как-то можно? Yok, вообще. Был туманный земли ма? А, с него он туманный земли лучше всех обратный путь, блин, и обойти. Sen de beni çoğuşlanmak. Tamam, Мен всё. думал, манданиде. Мында кыскараак жол болот деп ойладым. Туманный земли ошол, да. Так ошол. Bilmedim, мында туман земля болған. Мына суган сен отырткан өсүп жете башлаган. Баары жартысы өскен уже. Өспеген. Әйешмен. Білмейм. Қарайм. Ой-ой, кірдім мұны сұрды. Шенші башылады менен. Өстіп біттіні сөскен. Интервал түшледі менен мұнда. Көтіне қара шақарқа.
мотомонный земли меня говорят, что еще муравьяна. Ок. Что неге? Ну, мына камарлар yok, bak көрем. Да? Ол камаз А. бүті реально туфтовый не деген, туфтовый туман қаба қатшымды. Вылетный веру. Біздің микрофоннан ататамыз соны шаны. А? Микрофоннан жаққа кетеміз аны шаны. Yok, не болды. Вьетнамда меня теги искатель өлтірді, однозвездочный. Мен спокойно келіп Эйверін алып кеттім, ол как бы особо мені препятствовать етмеді. Теги Камарл не диспавниться етмей, не шетке кетмей. Что это было? Что, üzüldü что ли? Мен Wi-Fi-ны сөндіргеннен тұрды. Эти помнишь что ли? Ну, менің кабель ашуда не бастырылған емес что оны типа кабель тұрам, Wi-Fi-да тұрам. Шунаqa бәрі Что-то бөлім. нәрселер произошло. Будто вроде вернее өзгермеді. Көте өлмәдім екен мен. Бля, менде 30 FPS. Өзімнің иімді. А сіздің вылетать коней, что ли? Конечно. Benim yok. Benim вылетает да. Benim yok. И здесь. Блин. Вот, ну все, меня капот, короче. Однозвездочный, да. Бұл бір однозвездочный өтір алмасын мен. Меня спасет лишь этот. Те бобой дала. Кельцер. Нәрсеге сен өзің білән 50 бал ташып жүрейсің нәрсеге. Кем? А? Мен ме? Да, нәрсеге 50 бал ташып жүрейсің. 16 сосиска, унгурт, курятина.
Ай. Честь. Не подано что ли? Стримнан. Ага. Ну, в принципе, был форпост топтым. Вот. Если жүгіріп бара жатсам, скорее всего, келсем қалам. Танымда туманный земли арасында чыга керек. Тут обойдем, обойди. Там команда обходить нельзя, анда уже там туманные земли дальше, да. Ну или я ремонта хотя бы скупрят, чем в прошлый раз. Блин, был форпост закрыто екен. Все, мен точно капотқа. Егер обратно жаққа бара керек болса, барасың, когда-нибудь да и закончится туман. Да нет, не, она Неприготовленные курятина медовой глазури. да, вот это. Замораживающий не было что ли, короче, был. Искатель тупика кіріп тұрды, мұнда өзің загнал в тупик и все. О, все, отырдым я. Они что, был форпост, ол буш. О, ничего себе, жауап был екен, ё-моё. Жемерлі өткен. Жерге қараңыз. Азыр бұралашақ. Это бұрылмады. Ну, блин. Конечно. Это бұралмай қазір. Матерно использовать чаще. Мензелем бубуш. Мен надеялся, мында бір евро табармын деп боты бабайлардан. Ну, лихо его не ставлю. Нет! Да таракан женим кораблин бота. Все, Квач, просто плыви, Ней, как можно быстрее. Плывай. Ай, блин, он вторую бекота. Шли, выкашли. Мына қарағанда скаладан Блин, я бы с ним туда корабль. теге ғана Зараза. теге жел шекілді. На, уже. Ой, тіленкіч. Чүргасы мұнаға. Сяду.
Сен еш өлмедің бе әлі? Yok әлі. Хорош. Мен океанға наконец-то шықтым. Ел фатфул. Бұл Мен туманный де- землеге алып жүр кірме вообще. Бұл бір тараған шағды бітіресің. Ел фатфул сылады. Мында даже океанда да көрінмей, как в туманном земле. Сен это өлмедің бе әлде? Как будто ожидает күтіп кана тұрамын. Тараған шықты үшін. Мында ядара сұртың атауы ма, не бұл орындылды? Туманные земли даже суп. Надоел был. Қойтасың келе менің. Порталын үсті Сен- болдың, сен порталын жасап қойда қойтып жалтып кел. Сен просто қырайынан бар, пока ол бітмей. И все. Қышаныр бітешек ол. Никогда. Конечно. Теге вообще бет жуйды. Гробница. Не был. Туманной земли до туманной земли. Да, говорим. Туманной земли. Нашига сон туманной земли керек. Бір жігіт кірді стримға. Говорю, сейчас смотри. На тыштан бата білем ка. Опа, ё-моё. Нәрсе бұл суда. Қорқыныш бал арбы. Мына суда әлі бал үледі қорқыныш. Боқ шарында не білен, светильник білен. Вот это да. Вот это еда. Нәрсе біле сарман. Ясадым гуляш из зайчатины. Здоровье 85, выносливость 28. 5 исцелений, длительность 25. Мощно, мощно. Менің де бәлішіктер походуға үзіп қана. Что-то слишком қорқыныш мұнда. Вообще қорқмайын. Сен көрді ме өші қоя? Жоп емерлі мен. Қата бошталі барға. Мынамда өші мал... Қытламайым. Ма? Мен сен шуның білән қытламайым. Менің портал өші әлілік қоя. Қанам тешегенде. Судан yüzüp қатайым что ли? Ақылынап мына. Bu yok, mene bulamıken, bulmayı pahalı. Ну, наверное, до края была, до края планеты. Мен ана хат болмай. Ну, есть монотон. Лучше к центру мира тогда ходить.
Кімнедір матерно используйте, әлі, пожалуйста. Сен ода берілсін үшін біз сенің жанында бұрат еді. Ну, ведь все равно ветер повернет. Кызганыч, но ул олай эшләми. Ну, Олай булса Михаил фотоалбом айтылып, актерлык кабызып бит. Что ему он наделал на гуцелок? Не ягут. Да. Тем более. Бу игла бурюклар миңа напада чыгар мыкан? Бәле аламын да. Ошақ жауап қарлашты. Все, топтамын, прям пещера, минь руины. Не забывай там. Он одна шум то хатлиш, что ли, ней? Да, сэр. Туманной земли. минем нектір корабль батыға. С кем айтасың? Uzundan. Вот, мне надо припись. Корабль батыға. Вот, кем айтты? Анда что ли туман земли? Карты жабласың, что он. Min kорабль батылды. Енді ішлері кейін қазір. Ишілді что ли корабль? Рай, корабль ишілді что ли? Много. Все, болтасың ба? Блин, оберег мында тұра. Кім тұра? Оберег. Оберег. Не хочу верстать, блин, мында құйра. Мында оберег тұра. Съеман пуста, что ли? Блин, корабль батылды вещь. Ішлері кейін қазір. Что делать, что делать? Снять трусы и бегать. Блин. Вау. Анда күн башланды что ли? Кипящие воды, что? Синега чыкты что ли? Yo, мен компендиумда бар ол. Вау. Вот. Что я нашел? Ұрыс мұнда қоламайын деп. Так, и мен дошел. Оберег мен де басам. Сәні отырғыт дейш. Туман де земледа, тем более. Блин. На, в отпуск надо.
кипящие воды. Ну, кипящие воды, ол нас пепельный земля қажет, что ли? Корабльничек тізерге Пипец. Карви. Сен ішіне сонда кім рой? Аны түзер үшін саңа керек. Версак янында молоток белән тезергән. Все, подсватауды виш корабля. Аның әберләре баягы синең корабль батылды шунда. Ана ибрләре оста калды. Ничего она занесло пепельный земля. Она корабль может снова отловить, потому что у корабль пепельной земли отловит. Пепельной земли еще на специальный корабль, огнестойкий. Да, нашел боту. Он корабль. Ладно, ну давай портовый сын тогда, я савайкана. Ну, конечно. Добсын да берег тұра. Ай, мен портауды ясай алмайм, потому что верстак жоқ. Ну, версак наган селасыңдар инде. Ә сен коясың нидәме? Туманный земледан. Да, кипящие воды, да. Туманный земли Корабль тоже батуды. это уже туманный земли был. Да. А берег не батырға тырышам. Сен шул кипящие воды да ватылганда. Да. Да, наконец-то мен на берег не баттым. Ну вот там. Портау ясы. Светильник дюргов поднять. И алганың мана эльфор. Мен боттан жере көзінді алмай. Менің мягкая ткань бар хазыр, наконец-то. А yok, она можно создать мема. Да, ящик бар аша. Так. Бұл жүр қаты соғышар ма эльфор? Если мен арна соғышарса, мұнда 1 против 4 болам. Мягкая ткань бар. Да, мягкая ткань бар. Наконец-то. Мен шуны izledim de. Ну, мен айта алмайм. Ішіңе Да, мен сыпсам. ясадым портал. А, мен де ясайм саған. Ничего атадың аны? Туман земля. Туман земля? Да. Пепельный земли алып қойсаң. Пепельный Yok, земля давай. Сен көрдің қоя вообще? Вообще Сен карта. картадан мен просто қоя екенін көрем. Ну вот ол картаны Пепел, қырғында. пепел. Сенде ішінде іле қой. Ну мен Пепел деп қойдым, пепел. Мягкий знак білән Нет, тоқта, подожди. Пепел. С мягким знаком. ағаш кесем мен бұлар не жетмей. Качественный ағаш. Мен бір әлемсен. Ой, мен жероқта. У меня вообще пар идет. бұл құян тересінен не сабылмай екен? Әші. Плот. Деген салы сабылмай екен.
Арламайм скалалар аркылы. Uzun seyahat buldum. Да, конечно, мото. Получаем сейчас смола келекана. Ясадың мı сен? Почти. Mesela kuşatırım benim anda тыман бар. В общем, корабль батыл. Что-то мен пепел деп жазып қойдым. Получается етмеді. Кішкене харфтан ма? Ben arası mehken знаком деп yazdım. Пепел. Вот болды. Sen меня телепортируешься ма? Мен тебя телепортируюсь. Тогда. Мен кіріп кеттім ме? Мен de кіріп кеттім. Ой-ой. Бұл ненде орын бұл? Қызыл түсті анда. Туман. Оқпа менен параға. Так, бұл суға кірсең өлтіре ме? Білмей міне қара. Қоя корабль? Міне мұнда корабльдің әбірлері. Груз деген. Сандық 25 олы. Құрызаны қалды. Пока татсын шынды. Міне мұндан секірсең әбек. Осқа. Ана дөнау ашып көрмей. Может, несер ол болады. Бірінді нәрсе алмадым. Алдым мен 80 гвоздей алдым. Виш бүтін нәрсе ма? Сен нені қоя аласың? Жоқ. Корабль. Вроде как. Корабльға нәрсе жетпейсің? 80 гвоздей, 31 деревянный эйбер. Шкуры нет у меня, шкуры. Так, мне надо девровочек. Обычный нож. Синий секрет парали, пожалуйста. По секрету парень. Ну, да. А ол вообще на поверхности был ратишь. Не. Урым. Кожа. А может у жанандр на кипящих Блин, ладно. Получается, сен карвия сарышын керек. Он шкура оленя и все, да? Только. Может, форма. Смола еще керек. Да, смола керек. Смола, шкура оленя, все, да? Качественный древесин 30 штук 7 бар, бронзовый 80 бар. Мында Алисян ничекте болса құясы ие на самом деле. Так чтобы кипящий воду табылмады. Білесің бе? Сен неше мягкая ткань? Өзім білән 0. Вот так. Білмеймін. Давай путешественник. Бір стактан көбірек. 1,5 стак где-то. Да, дух кене таптым.
Обычный ағаш бар ма? Belki tekrardan bunu. Давай. Şurada kırık. Benim kırık kırmızı. Kecewa nih. Ya lebih harga farming. Çok fena bota vurmadı. Onu düşüp kaldı. На қалған ресурстар на корабль. Aldın mı? Kurdun mu? Buraya. Шел. Игры смола һәм он шкура оленя тушан. Ini de gelecek. Fish var. Tam batendo var. Aa. Onu da не toplamadı. Bir şeyler bakalım. Ben qarab topdim onun. Qarayında töge iskatelerli bosqich minib ketayozku.
Ну, обычный суға шумырға. Мәшеге. Кубик бар бітті. А сен хамам бармын дер. Да. Не барсың? Надо. Ну, бекпевалин. Купатады. Мен даже шум қараған емін шумыма бермеділер. Пингвиннің оғана бекпелер. Ну, блин, может, мне какой-то спецэффект. Ал сен да нешедір минут деген місің? Жоқ. Хугин нашейте активный эффект разделында. Нет, Нешай? формула. Эффектный. Активный эффект. Ну, ты просто Анда жоқ, бір нәрсе де. Ну зачем жоқ еш бірінде де бар. Мен нектір мұнда бар көріне. Қап-қараңғы болып қалып, вообще. Мені көрінемісің менің бар екен. Жоқ мен көрмеймін бірдеңе. Мен көргенім сен сырыс екенін все. Может, мне перезайти надо. Упор надоедает мне. Не, наконец-то бітті бар. Все, парень. Ну, анда ямбыр, конечно. Өзімді ілігі карта бар төгілі. Өстен. Менің Мислимде карта. бұл туманный землянын қарылғаннан очертаниясын қойып шығын. Течение древнего корня угасает. Экстрактор живицы 0. Я именно какого-то вообще. Я совсем тоже әлленді жаңғыр ма? Ой-ой. Мен не то что жаңғыр, мен көптен атығы шойыры тауыз шығарып. Мен әлленді жаңғыр. Ана яшындар шығарып атығы. Ая. Ешіндер білән енді ләлекті бұл әлі.
Tegeyi bir çıkardı o bir tane. Şey yap. Orman bıtı var böyle şu buraya kılıç üstte. Şu çıkardı bu yani. Bunlar. Ой, нам земли за что ли? Без аю. Жо, bu onu ul çıkarmayı. Nasıl çıkaralım? Ne karşı o bu şekilde anam doğuşum da gitti bu. Sen üstüge kara. Ул в небе или не bir çıkarma. Ona магический. Sen büyük urunğa minip kara. Göreceksin. Ben желание неге үйге қойтуға орылдым мен бұны. Tamsın bir pişer. А? Bir pişer tapamsın. Да. Ай, блин, мен шоуына жетмеген үйге қойып ешкешне ха. Пипец. А да мен искательно утраманым, потому что мен еще шел Mı? обычный искательно. Потому что мен еще шел иксін не ошадым. Выносливость ошадым. На şey uşadın? Потому что мен yüzüp бардым. Ой, ya bu ne dedi? Aylı yok mu? Böyle kursum yok kuşken yükler şu an. Çok canım. Benim adam indi Logada da şunday. Doğru. Sonra үйге geldi. Yok bunda normal. Sonra үйге geldi. Mini de. Anne жолы портал yoğuna kilip kişkine öldüm. Ну, относительно. Ай, вообще пипец. Плохо. Плохо. Çek gittik mi? Buraya. Tege vurcan. Senin var mı son? Resurslar topluyorum. Там не лучминово, конечно. Яшмину протасы бар. Берете. Оннамынаға. Оннамыда. Saat kuk. Onlar numaranı istiyorsan ben.
Мен теге бірінде киімсіз жіберіп яна келдім тегімейді. И это человек-то. Жаль, аланы өзімнен Сен киімде болсаң, ол саған шоя былайда айттырайын. Sen üzerinden geçmelerini avlasın mısın? Енді сен кіргіне өсейші қазір. Пока. Сенікілерге. Мен аға пока ешмен келе, мен адам жоқ. Мен мұнда жасап қойдым, көбейдіп ипи. Ха, ипи де керек мен аға. Ха, үшеше. Рыболовный дилер хочу быть. Мен салатқа Я үшеше. расстроен. Я здесь я конечно был. Сен қармағың бар мısın? Yok. Yok. Sen бересің. Ладно. Энші ғана кет сарға. Маны сатып алып план. Сейчас оба. Аяқтырдан. Saat 4 yaptım. Mesela kuru güne Ол енді ебілерін тұпырса. Gerek. Kuvvet. Бүгін короче да балабыз дегенде Noqurban Çağlıoğlu'na degende neyden kelgenler ikinci rayondan sortlar alıp kelgenler tegel şeyler oldu biz agarlar rayonuna geldik onda bizden keyinde o şahırme merayinde degende tege bir oboy kıldan etti de gidip vardı sizine ne diye yüzde bardaktı ilk başta fakat degen başladı öyle bana biraz magazin açtığında ne ete bizim magazin direktörü
Везде обман деп. Мен өзімнің бақшамда шалқан өсірем. Если что. М? Шалқан өзімнің бақшамда мына шалқан тұр там. Яра, мен демеймін да аңғар. Ну, бұл шалқан деп сұрау болмасын үшін деп айтам. Куян итинен не көпме беле? Рагуманский. Какой выносливость. Гуляш из зайчатины. Мгм. Вот ол 85 здоровья бере, 28 выносливость, 5 исцеление, 5 длительность. Короче, вообще бомба. Чесе. Аннан Аңардан лучше пока курман. Анна я срочно сагрсан. Гуляш из зайчатины. Ну, во-первых, ясар үшін керек печь. Ол ясар үшін. Ну, сырой гуляш из зайчатины ясар үшін керек зайчатина, 3 гриб ютунов, һәм 2 ипер. Мен защитина қалдым екен. Кстати, классно. Защитина что вообще? Что такое кожа или мне было? Ну, что-то пошло на меня. Ой, что-то менен дедір паралар шыға башлады. Мен демшімше. Заңда жерме. Способ порталда. Амяда кірмейнім. Мен вообще нейді. Туманный землені. Ну, тут ман земле екен ғой. Ақай дегені рөлінің порталы. Екісі янында. Еш, мені қоя қойырға. Менің әлі біткен. Чисто yanında. Bu neresini yasadan bu причал mı? Filmunda barayım. Бар е. Мала неше керек, чтобы я сарға тігіні? Корабльным? Да. 20. Бар. Там шкура оленя. Шкура оленя. Неше керек анда? 20? Он шкура оленя. А? Он шкура оленя. Менде бар. Тік. Ой, ядросы флинган. Там шилді. Нәрсе келді ол мені. Все равно да тоқтау бар шықтыдан су дәбіз.
шынында. Интересно, не бар причал мында су ортасында. Ордым мен. Какая сыну? Шел портал. Где шел портал? Ну, который мен куйган или потом сианан тоже куйган. Аянында. Пепель. Шул А деген портал янында. Да, блин. Давай и кому может? Думаю. Если она не хочется уже. Да, правильно. Да. Бәләрне biraz тыртып калдырыйм. Там бір бокша ясарым. Древесина, цельная с древесиной. Sen şimdi satıp alarak gerek değil elde dedin. Sen кармакмы? Да, форма. Mesela varsa koyam. Дикшиды. Опять мисың шул портал? Бар. Это как будто шуны бар анау шиткәрәк. По 7 прямо янына килә. Вот по 7. Значит, сен порталлар алдыңмы соң? Мында да бір портал кылырга керек бит. Или шунда гана ишәбез. Или анда буш калдырга да. Наиша битин. Он калдырга да, потому что әлемде кипящий су бар. В будущем может пригодиться. Да, ишә без. Форма керек. Ишә без форма треба. Там дами. И все. Ты меня Давай. утретрал. Интернет. Сен мына корабльный билен бере аласың сен? Чтобы мен пока шул алга бара турдум. Аю, мен қазір анда ескене қойған екен қапы. Тембелеуімізға кетті де. Қоядыр. Анау. Ол мен көрмейді. Анда қазір. Шүтіремді білен көрді. Бізге просто именно шул кипящий су янынан өтірі керек. Пепел бар ғой янынан. Виданы сандық алды. Сен металл. Менен реально титіріп балалар шыға. Не приколларсың ғой. Bilmezinde de ağır söküsünde işası kan. Diyeceğim. Сәу тұрдым менен. Білін оғын жетмей. Ұры туалеға.
Сәні атып қалдырайын. А все, придумал. Шығам мен ауырдым. Oyundan, Hı? oyundan çıkasın. Там бір портал керегін есіп барар. Тегінде барға. Şey eser misin? Böyle. Gittik mi? Бұйрау орында қалмады енді. Еще. Sıkıntı var. İkinci iyiymiş dedi. Trofei de Lagoon. Oké, mag ik doen. Cancel. Soldan bakayım ya. Делим лечение алырғамы медовуха. Ну, может, olur. Мен алдым 6 тана. Ой, benim üstümde... Ha, benim üstümde 6 eкен. Ну, потому что мен бұрын жоқ бірсі. Лишний қолында. Hı? Anda tuh pepil. Ini yanında, A yanında. Просто Sen pantolonun için koyasın mı? иди портал. Ay, не. Sonda tağın Мен пять. alışına girmiyorsun ne? Можешь мой күпмедір металлын алырға там күпмедір орын бар ма сенің? Тоқтат, жаңа анда қойма, давай сразу в отлача қыл. Дәлше сен эвлерін ал, ағы, а мен... Не, корабліні қоярмын. Ладно, Ол тағын... Что-нибудь случится. Лишнее эвлерді тоқалыға. Яра керек мен өзім портал қоясың. Тогда ты груздан алар ли? Не. Металлон. Adada 25 металлон қалған. Орын бар ма сен? Жете маған. Bu sütün arasına koyuyor mu? Yok. Ha мен yaşapman сразу отыруға керек бұл yaşap. Bu sütün arasına sen koyuyor mu diyorum. Еш алдым мына груз пропал ма? Все кеттік та ғана. Біз бір Полетели. Aslında pantolon Че, mu? бар ма это что ли? Ne? дау бармай қазір батып ашағы скоро. Alo, senin şansın yok mu? Бектес батып Ленин алмайын ба? тошы шығару. Yok. А біз хамынан шықсақ... Немедір ол да? Болмедір? Перестань. Alo. Şansın mı yok mu? Наша? Şansın mı Сен diyorum. микрофоның, кстати, реально қояды, в жопе какой-то.
Сенің Менің бұл сенің в жопе. Мен сізден сұраймын. Мен сені ешітмедім. Сен Да. аны что-то как будто мямлишься что-то. Мен білмеймін. Пипецсің, конечно. мен ме? Ее, не язавым. Сен Сен сөйлеп отырған біз аны ешітпедік. Мен микрофонға салған. Не? Қайда А, қойғанда микрофон тишкіне тығып Сен қойған. портал алдың ба соң? Портал біз бір жерден портал алып аламыз. Ой, что-то вообще әйленесің. Қалайынан ішке ішілі. Вот, ее нормально. Онда пепельный жерге Ана, көрінбейді. Ее. Так, тоқтатып тұра аласың маған? Жаным. Бұл искательный өтірейм әлі. Мұнда қоралы, мұнда ұйым ма мұнда? Не иш? Аванпост. Ne? Pinguit mısın halde nersin? Сквик? Yaşa? Сквик дейсің ме? Сквик. Pinguit. Қай кеттің соң сен? Yaşa. А корабль хаман батылама. Вроде батылмай, ну тоғыштар шығана. Ай, Отак. Я отырдым ма не? отырмадым. Реально что ли? Мен отырмадым, мен крепкая хваткада. Ладно. Что пингуит менім? Сен нормально все? Сенде не зовені сеткені? Мен білмеймін. Алло, Алло. не сеткені? Ай, теги фонарларын сен қойдың ба деген едім зәңгір. Қойда. Ана теги престасында. Мен абырник болам. Orada şunda işte. Ну, да ладно, чуть. Bu черный лес ма? Не, Татьян ханымда. Yo, мына оң жақта біздің қалды. Да. Нет. Да. Нет. Ну. Да. Да. Gittim mi ya? Sen шығасың